Acara yang pertama, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Tunku Kasirun Nawal. Kepadanya kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasy-syajaru yasjudan, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, alla tatghaw fil mizan, wa aqimul wazna bil qisti wa la tuqsirul mizan, wal arda wada'aha lil anam, fiha fakihatun wan nakhlu dhatil akmam, wal habbu dhul asfi war rayhan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih kepada Tunku Kasirun Nawal. Selanjutnya, selawat oleh Tunku Fadil Mufad beserta kawannya. Kepadanya kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habibus salam alaika.
Engkau Haji Ridho.